Kakur marnga rikhasi jantia kala penlong ya kedor ba kakur kebalalong hakan riu terik uya yang arajar pusau hakasnong mau kurwat South West Kasil District hakaba di hajar ngut ki parakur marngar kila poi syakate kador barba kajing temu jong kane kador barkur kalong bani itu itau bat banwan ra ya kajinya dai kebayajan hapadeng ki parakur prajat shushu hakate kador barkur lapun ko borom du iki khun samla puli jong kakur ki palapas bah hak examen SSLC bat HSSLC kumju ya ki khun samla ki balon ra ya ka nam ka borom hakakur hi boro kawai lengba ki jingle kai sport pair bat lapun ko borom du iki long kme bat long pa temen ki balahe karta ki balajan kot syakas pasnam Senam hajar kakbe Hisang sendur ya kalawe Hajing yoi jongpi Ban pernai ya kalawe Haga jing yai lenti Kamki jam nang roi man kasih Tonang yai tresi kom Jad pakan bau hari kasih Kaca jonga kadei Kakur nadu lau bei Kakur marngar hari kasih Jantia hapoi hawar Kakur marngar hari kasih Jantia hapoi hawar Kokur kojak jongi Tongin ya teli Wat labun ki jinghe Tongin turbekin om sange Koko koma jongi To ai boryangi Kam kakurkan yaine Kanda pateng ruhani Kajajong kadei Kakur nadu lau bei Kakur marngar hari kasih Jantia hapoi hawar Habakran berkilap thai kubor u Presiden Kador Barkur u Reverend SB Marngar ulai thu baya katei Kador Barkur laju penlong haman la ka sisien sisnem kebaya katei Kador Barkur las dang ban penlong nadu snam arja khatwei ter hadu menta kalakot syakador Barkur kabakhat sausien hadu menta snam arja arpsau u Reverend SB Marngar ula kenturu ya ka KHDC bakan penlong aino khamkloi ka klanbil kumba laju pen benapai ba nakapor syakapor ban penlong aino kabahadu menta kadang sateng Ulong ru bakalan bil kabadon kam hadu kata-kata nak benta ka cai ban riu khasi jantia namar kani kanira bat ai bor shu aka khenkur khenman bat kham tam kan ai bor ru yeki dorbar kur paper habaro kari khasi jantia Liga dorbar ba jongka kurman khasi jantia Leishpun island yang amat pun hapi kene lama kene ko por dapat hapi kalama pun ai di tahap tiba Ni ka kur marngar dani kum nakaliang jongaru kum presiden abang iyo ka to notification bagat council kala persyang ban nya jek to bill ni ban penong an ni kwa hi bagat council kan le no ikan tu ka council kan le no namar ni so tho bagani ka an ka nila banong ka penlong yang ki kur ki badon hari kasih jantia bangin skau tho ya laga jong tanrai nama teng-tengi la katakin kum ngalong syakamat ba kidon gikur marngar ge jongi
kim so thu nang no katanrai ki wan ki tho no ya gawai pat ka jaj kur ti kum kita ki ngi kwa kan ngi kentu kan ya council la kum no bakan long an no kham kloi kan ni ka kam ni ka bil mun dong ki kwa ban te song ni ka kur ka jungi bakam dei ka ban sapra namar ngi kwa ro ban ni ithu para kur abang ya chrum cheneng ladang ila ithu ngi slow il de bangi long ki breu ki ba reu spa ka jing em ka bakan jam sim namar ka jing ithu lang para kur ki slow em te kawai ro kalong ba kum ka kur ka jing thmu ka jungi bangi lom ya kane kalong ba la kum no ro ni kwa hi ban katakan ba ka kur kan don ka jing nang roi kan ka jing ya jan ka jing ya i ka jing ya long kawai kum long sakmat ban te song ta ka de ga thong ka ba khmat jungi bat kham tam e ro bakan nom separate dan bakin nom sutu bakala pi ya kur namar bun na pedang kur ki jongi namar bangi ya te kur bun jaj ki jaj kur hari khasi jongi ti teng na ki kur marngar ngi tho no ding do ki tho no ki kur paryong ki tho no ding do kum ta ter ki wi kuru tingi kwa ban pat ya gane ga ti da ka jing lum lang ka jongi menta la khat wai snam ngi siam ba bun tuli ki thong ya ki bangi don kila nang kala nang pois na siya katong kan nakapos po tumu ko jungi kalong bangin ya kendo hi sien sistem para kur pada ka jing lang ka dorbar kur ka jungi ngi ju don ki jing ai award ya ki papas bha ka exam ki na school ni ai award ro ya ki bayo award ki sports ki prepare nang tangi ai award ro na ka ki recruitment ki palat top sistem bat kum ju ro ngi ai award ya kino ki ba ki ong ki achievement award do poi se ka thong ha ka jing em ko jungi bat kai ka thong jungi kum ka kur ka long ba ikwa ban kan tiu ka kur ka jungi ba kanang roi la ni kanang kiu kan ha ki banta ki liang baro tingi ju kersan ngi ju ai man sim la ni ju kersan ro ya gitu ki ba don ka jing thmu ban le ya ga kamtam ya ki samla puli ki ba don ka jing dulat le se la ni ki ba duna ka yo ka kot ndai ki ba don ka jing thu ban la ni ki ba don ya ka ila banong ka ni ka ila banong tu ki ba don ya ka ability kan ya ka jing la jong ki ha ka jing puli la ni ki ba don ya ka jabing ka ba biang tingi ju ni tentu ki bakin wan sengi ka kur bat ngila ban yarap ki जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है?
जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।